Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, Janab Aytu kanalının katılışçıları. Bugün 24 aprel 2022 yıl biz Özgöm mal bazarındayız. Buyursa öspürümdördü. Ondan keyin rabochаттарды tartib ko'rsatamiz. Anlıktan biz bilen birge bolup turuңуздар. Ушул видеого барыңыздар колдоо эретинде бирден лайк басып коюңуздар. Ушул видеонун таралышына себепчи болуп, башкаларга да жөнөтүп коюңуздар. Азыр биз буюрса өспүрүмдөрдөн баштайбыз. Катар бир четтен. Буга чейин биз бул жакта аттарды тартып өткөнбүз, соода болгон жерлерин. Буга чейин дагы ушул үстүнө коюп коебуз. Ушул жерден чыгып көрүшүңүздөр да болот. Жаш канча болуп калды? Тарпайлы койлу. Тарпайлы койлу. Жаш канча болуп калды ака? Калтатай. Пародасычы? Өзүм парода. Акча канча? 150 миң сом кем бар экен, Калтатайды. Көрүңүздөр. Негизи өспүрүмдөр ушундай эмеси жакшы экен. Көрүнүшү. Ка номерди айтып койсу, кызык болгондор болсо, айтпайлы койлу. Айтпайлы койлу дейт. Алдыңызбы ака? 77 миң сомго сатып алынды, бушта. Кетти аткен. Сатып алып түшүп кетип атат. Биз азыр ошол жактан өспүрүмдөрдү чекеден сурай берели. Урдунан жери чыгып кетти. Өспүрүм канча болот ага? 160. 160 миң сом. Жашычы? 3 жаш. 3 жаш болуп калды. Бушта. Канча сурады ага? Эмиле кирдик. Эмиле кирдик. Породасы кандай? Өзгөлөр Данчак. Данчак порода экен. Көрсөт. Ака номерди айтып койсу, кызык болгондор болсо 99 миң. 52 1031. Ушул номерге байланышсаңыздар, кызыккандар. Дагы барап эмесиңер да жоон жол болуп турган бушта экен. Азыр сурайбыз катар. Ака канча болот бул? 170 миң. 170 миң. Пародасы? Будёнский. Будёнский. Жаш канча калды? Жашы жаңасы. Жаңасы болду. Аркаларынан. Аркаларын алып өтөбүз. Кейін өтөйчү. Мына теппесе керек мыналар, а? Аркасына. Аркасына өтүп көрөйчү бир. Дагы көрсөтүп коюн, аркасында көрөсүздөр. Будёнскийди. Бул жаңасы болуп калыптыр. Жаңасы ушу өспүрүмдөр арасында карап тур да. Сурайлы. 170 миң кеми бар дейт. Ака номерди айтып койсу, кызык болгондор болсо 551 менен 45-12-13. Ушул номерге байланышыңыздар кызыккандар. Андан кийин мына ушул өспүрүмдү көрдүк. Онаны арттан көрсөттүк. Азыр алдына өтүп, абаздан дагы бир сурайлы. Бисмилlah. Секин өтүп кетпесең, бул өспүрүмдөр тепкен болсо бир жериң үзөп өтөт да. Аба канча деп атасыз? 130 миң сом. Жаш канча болуп калды? Быштыбы? Пародасы? Карабайырлы. Өзүң Карабайыр дейт. Канча сурады атаба? Канча сурашы базар? 100 сурады бербедиңиз. Кошот. Канча бар дагы? Калды, жакындап атат. Жакындап атат. Номерди айтып койсузбу? Кызык болгондор болсо? Телефон бузук. Телефон бузук. Телефон бузук. Колдонбой калды. Телефон бузук дейт. Азыр канча кетти ака? 75? Канча дейт? Өзү, а? 75ке кетиптир ушул. 75ке болбойт деп аттылар. Канча да кыса? 72 болду. Жок, бунанысы. Бул деле болду. Бул 72ке кетти. Наркы 75ке кетти. Оон 75 кетти. 75 бул 72ке сатылып кетти уже. Ha. Мында көрөсүздөр. Мында сатылыптыр. Эң катар өспүрүмдөр сурайлы. Өспүрүмдөр канчадан болот ага? Өспүрүмдөр 100дөн кеми бар. Эки тең эле. 3. Наркы 3 экен. 100дөн кеми бар. Пародалары? Карабайыр. Жаштар канча болуп калды ага? Жаштар 1,5 жаш. 1,5. Калтатайлары 3 тең, а? 3 тең калтатайлар. Пародалары өзүң Карабайыр дедиңиз. Номерди айтып коюңуздар, кызык болгондор болсо. Номер 990 менен 50 37 37. Ушул номерге байланышыңыздар кызыккандар. Азыр биз артынан дагы бир көрсөтүп коелу. Азыр ошол. На, сурадым. Орага. Мына. Канча кетти? 73 миң сомго сатып алдым турмун. Жаш канча болуп калыптыр, а? Үшті. 73 миң сомго сатып алдым бул. Азыр мынал дагы сатылды окшойт. Канча кетти ака? 78 миң сомго кетти мына. Жаш канча эле мунун?
Bundan deydi. Ketdi bundan da. Mınдай өспүрүмдөр. Ошол жерде дагы мындай өспүрүмдөр бар экен. Көрөлү. Канча болот бул өспүрүм? 90 миң сом. Жашычы? Bundan boldu deydi. 90 ming so'm kemi var deydi. Hozir qarodasichi? Qarabayırlı. Qancha sırada bozor, sıradımı? Hazırladik. Numerini de aytib qo'ysanlar, qiziq qolganlar bo'lsa. 773 men. 76 92 92. Ошол номерге байланыстыр. Негизи мында эме болсаңдар, эмеси бар экен. Сынында мындай. Чек-чейип тургандай болот экен, жакшы турганда. Көрүңүздөр. Дагы багып семип соолук болсоңуздар, дагы жакшы болот. Бардык шарттар Өспүрүм канча болду? 20 миң плюс продукты экен. Az сүйлөшүп жатышат сода болуп. Доктор ката сұрайлы. Мынал эки өспүрүм канча болду ага? Эки өспүрүм 130 миң сом. Эко биригип. Эко биригип 130 миң сом. Жаштарычы? Пунандар. Кемдери бар дейт. Пародасы? Карабайыр. Карабайыр өзүн Карабайыр. Эконун 130 миң кем бар дейт алар. Орто экен. Көрүңүздөр. Бул жана кеткен, сатылган. Эми биз катар рабочий аттарга өтөлү. Канча? Жакшы, кандай? Канча? 75 ton. 75 тоннас. Иши барбы андай? Жакшы канча? Бұл жаңы үйренчү. Жаңы күчтүү болуп калдыбы? 7,5 алдым, сатам. Пайдасын сатасыз. Бирекин бер сатып берем дейт. Сургачы болот. Жерде дагы сатылган окшойт. Канча кетти? 59,5 миң сом болуп сатып алынды. Пайда бердик. Сатар. Нашы тараптан өтөлү, рабочий тарапка. Биз эми катар рабочий аттарды сурайлы. Канчадан саба? Ава. 90 кем бар. Жакшычы? Aydır ama adam koşulmayın. Tartmayın. Aytsı dedik mi uyalım da tavası. 90 kemi var dedi bir oka. Şaşım bile aytmayın. Kaçada da sava? 90 bin son. Yaşlıca. Rekası. İşi. Bilmiyor mi? Toştan. 90 bin son kemi var dedi. Özü mingen çava. Başkası tartışma ben. Var o yaşına var. Oldu. Savaş gerek de Katar. Kaç oldu? 90 bin son. Yaşlıca. 4 ası. İşi. İşi var mı? İşi yok. İşe sanırlık. 90 bin son. Daha sırayla. At kaç oldu atın? Kaç at? 120 bin son. Yaşlı. 3 ası. İşi. Ulağı. İşi ulağı. Nesi var? Vardı var. İşi ulağı da var dediler. 120 bin son kemi var dediler. Jurga var. Kaça? 100 kemi var. Yaşan çok kaldı. Yaşan. Ekası? Ayakam ne kadar biri koyarsan bir kısa yerde bilinmeye kalktın da jurgası. Ha. Jurgalar gitti. Dasma kısa yerde. Kısa yerde sal bilinmeye kalktın da gengirak yerde. Olganda жақсы bilinadi. Jorga. Gel dostum. Qaytar. Nomerini alып qo'yli sırap. Jorga izlep qolganlar bo'ldi da. Nomerini aytib qo'y, jorga izlep qolganlar bo'lib qoladi da. 227 mi? Aha. 70 63. Ушул номерге байланышыңыздар. Jorga izlegендер. Jorga deydi. Ал уже минип көрөйлү деп атышат мына жерде. Jorga дегенден. Мынау көк аты сурайлы. Канча олду ага? Ассалам. Канча ага? 100 кам var. Yaşlıca? Yaşı. 3 ası. İşi kanda işi var baka? Liboyuna. Araba koş gidiyor Liboya. Kaç gördünüz aga? 80'den koyup ver dedi. Sırada kenar soda oldu. 90 bin som ile kemi var. Yaşı? Ekası. Kaça sırada? 83 sıradan gelmeyden. 83 sırada bir beytten dedi. İşi kanda işi? İşi bağırca olur. Araba koş geteveret Liboy. İşte çıkırat mı? İşte çakırat dedi. Gel deyip deyip na. Hayırdıkla?
Kuşap. Numarası ayıp koysun. Kızı falan arası araba çarptı. Ne ısraf ne kadar? Değil mi? Sırap alatkenden sarap koyuyorsun dedi. Taş öptü. 706 mı? 74, 94, 60. Kaç çaka veresin dayı? 85 mi burada benim? 85 bin olsa veririm dedi. At tikenek. At tikenek dedi. Çından dayı çıl taraf. Çaksan dayı. Semir tut bağlı turu ulaka dayı aysa olsa verek seken değil mi? Ulağın aytarı ben bu. Raboşuya binip Araba çığa binip cilgayt dedi. Yaxşı. Sodağınız versin. Hocam sen boşver adam olasından çıkmaya demez. Oo. Neye kulak dedi. Yaxşı. İşi yaxşı deydi. İşi məz dağlaq deydi. At qança olar da qa? Ha, min kotas mı? Kaça deydi? 84. 80 mi? 65 ver gördü, vermedin. Yaş qança ekan ha? Ligasın 3 asıyı dökket. 3 yas edip ketdi. İşi qanday ekan ha? İşine garantiya deydi. İşi var ekan bunun. 65 vermedik deydi. Buna şunday ağlar. Özgün bazarında şunday soda kısıp jadat. Sunuş fikirler basa kommentariya altыңыздар. Kanalga каттал электер. Баспасөз кнопкасын басып, коңгурачону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.